Kani gade kapati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Hadin balawan ke sarkar temai, ke sarkar ikhlas seng hapo Kshatri jong ke Meghalaya Democratic Alliance, ke kanhon jong ke National Games Organizing Committee, ke kanhon ke ban penkre na ke benta ban pelong ya ke National Games, ke balai pukundai hakani ke jela, ke bala temu ban pelong House Nem Arhajar Arpuar. Hakan retrek mentau benai, kelasong jelang rengkat ki menteri jong ke sarkar, kentom Yo Menteri Rangba Kejela ukon rat ki sangma hapo main skatret Shillong. Hakini ki jelang lai keren bon ki pang ki bedai bar ki jingno kam jong Kejela haki babon ki benta ban pelong yakini ke lempong ke bahe jong kari India ke balabo ya katong ban pelong hapadeng ubnai nailor bar ubnai risau jong Snam Arhajar Arpuar. Hadin kini jelang nakal yang ke Meghalaya State Olympic Association kala pentep ru halor kini ki jelang bat ke sarkar jela seka Indian Olympic Association ke balong ru kumsi benta ke jipen kre yakini ke lempong House Nem Arhajar Arpuar. Yakni ke organizing committee mengisam dasi kedai head of chief minister but bila ya rairu but bila ya constitute ya committee yang bentak untuk penyiap khidmat kawai kedai ke executive committee ke head of sports minister nanta kawai ke infrastructure committee dan head of chief secretary but kawai ke finance committee dan head of additional CS nang finance nang tabat nila chimru igarai ba in call ya ka EOI expression of interest nakabenta banginyo ya ki consultancy nakabenta kanika National Game 2022 kita kadang gawai ke balong Ahmad do wala shim nagarai daga jingya rai lang jong ki member borok bedan lang adu ki minister concern jong borok di department keladan lang chief minister bat ki officer jong ka government ni untuk nagalian ka sports department nagalian ka MSOE di ke bakongsan ya mentah Ahmad kadai na benta ka konsultansi bengin ka ya kini mana kalau kemudian kamu tentang kebentaan ini ka National Game nakabenta Arhajar Arpuar nakabenta ni ngani TVP nakaliang ka department ka nang ya khidmat bat adu mentang ni ladap hiban identify ka tumbe identify bengila ila finalize mereka don ki jaka ki bengila yo menyekran bat don sisa tiba ki hab ki kran da ba ni pentie mereka don pat ki ba free of cost bagi perkat nak benta ke cuma toy cuma masjid ni berkoi dengan yo ban pelong ni ka National Game ho Arhajar Arpuar kun kita kecekar ni dah ini lek kat bala ban light naka ya thit ya di ringi kwa ada ko yo free of cost kecekar kun kam light ya ka jing ban kiai ko government tu ya ka pemandang numla ban ong yupi ya ka jing don kam ya cekar jing don kam cekar ka de ka babon paladi ki don kam sibuk Enrega stadium dengan makla imat ni don kam kumba hadu minimum try shipotali ni don kam nila shia keren babali ke jing don kam yang bisa long ka ba lahe hi tambalong inang haban ya song biang ina mangila da constitute ya tu finance committee untuk try finance committee kan le don kam kalau tuli ki discipline skindon life santly la propose life santly discipline